Se? Kazet la. Boulem. Debi yon moun kapap vin sou tabla la. Kaze. Sa ou kapap pou ko? Vin sou tabla la. Est-ce que Kote gâte, sa ou pa fè mwen, non ti manje sa ou pa fè mwen. ça veut dire ou ka fwa tout ça? Oh, sa pa yon mwen mon Ou ki la ba wè men? Gade non ti kal sos, sa ou pa fè mwen mon chè. Wap manje banan nan tou? Ma manje tout! Gel? Mi se filme. Kote gâte yon. Avan sa gâte yon. Non, wè men gâte, yon pa sou wap ka fin manje tout men. Yon pa sou wap ka fin manje tout. Mwen mgal manje tout mwen men. Si nou wè gâte nan tout, mbamdou. Est-ce que wap ka fin... Tade, sou fin manje sa. Fon yo ka doublo gâte men, nou pa ka met gâte yon sou li. Mwen gâte yon la devan, jen fò mwen gâte yon la. Kado kaka, mese. Eskize. Gyat! Ou komanse? Oui. Ou pa bouze? Ou pa bouze? Se, bay An kote. ou pa... An moun do kote chita. Ou pa mèm deki ou waka bay misi? Tale. Koy siya men. Tale. Yo, ok, pwè jam. Men ni baba. Ou kap deboucha fò, fòn. An sa siya. Kap deboucha fò. Ay. Se, boulem. Tale, bon fin manjon bon pati nan ziya avan. Apre so wabwe. Mwen ka manje ziya. Ok, m kompwen. Apre so wè, se ki ta defan li, an fan li ziya. Boulem. A men dwa de gâte, on va ve? Mdou fin manje sa men. Fin manje sa. Bon dis yon nan ban nan pitou. Mouta fin manje ziya wè di. Ou pa wap an ba ase trop men. Di yon men ban nan toujou. Eji ya konya. Tale pa prive sou li. Mba bezwen pey. Mwen ga nan tizou. Mwen fè tout. Kazi. Jol misye? Boulem. Manan zo, gen bal. Banan zo. Manan zo.